Verse 19. Verse 19. Yebo. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nibabhabhadise egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele. Verse 20. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani, mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Hallelujah. Amen. Neyizwa into kaKristu ithina umyalo. Uthi hambani. Uritsamayang. Hallelujah. Amen. Neyizwa lonto. La uqathwe. Ngamanye amazwi bazalwane athina sibona abantu bokunqwabelana ndawonye. Rona a re batho ba ubulukana gologologong. Neyizwa lonto bazalwane. La uqathwe na baena. Thina singabantu bokusabalala umhlaba wonke. Rona re batho ba uphatlalla lefatshe lotlhe. Ivangeli likaKristu lisho njalo. Evangeli ya Kristu ibua seo. But masuthi uyahlala uyabukisisa indlela esesenza ngayo kulezi insuku. Fela ga story wa dula wa lebellisa mo tsela e re dirang ka yona matsatsi a. Njengoba sishumayela la. Ya ka rera mo. Into esicabangayo ukuthi sibe nendawo eyisakhiwo esingathatha abantu abawu 10,000. Sere sinagana ko re be le kago e ka ntsiyang batho ba dikete so. Asena umqondo ukuthi njalo ibandla likafika ema-FF. Ga re so be le tlhaloganyo ya gore phutego ga e so fitlhe di-FF. Asikafiki njalo bazalwane emabopane. Ga re so fitlhe le mabopane. Ehamasikhala asikafiki. Amasikhala ga re so fitlhe. Niyezwa bazalwane. Ela utlwa baena. Wonke umzalwane bakuthi mase emukelile lento ufuna ukuyenza ibe ngeyakhe kuphela. Mwena emulemong ha ya mohetso batla ibe ya ha a le mong. Kuthiwa asiye emhlabeni nasesabalaleni kwawo. Uthwa a re yeng lefatsheng le go phatlalla ga lona. Hayi bazalwane. Amen. Ezindaweni lapho kushonwe khona sitholakale sikhona. Kae kapa kae mo Nkosi yami, sishumayela indaba zombuso kaNkulunkulu. re rataba ya puso ya modimo. Ibandla is so comfortable these days. Phutego e iketlile thata matsatsi a. Ngoba yonke into we are lost in church programs. Ka o re dilo tsotlhe tse di lenaneong la kereke. Of zokhulisa amasonto. Lenaneo la go godisa dikereke. Hallelujah. Amen. Phela ukuhambisa ivangeli lombuso kuyabiza. Go tsamaisa evangeli ya puso go na le tlhwatlhwa. Ngisanje laqelene uthi hambani. Ntshufela le simula ka re tsamaya. Uthi mayibatshela kweyindawo uthi mani hamba onebhanti ungabusalishiya ibhanti lakho nesikhwama sakho uhambe naso. O re ga bua le mong a re yana le baki le ka ba le khetsana a ska siya tsamaye le tsona. Ithini lo nto bazalwane? Se se bua go re mbaye. Uthi lapho uyoshumayela khona. Go re mo o ile ra rateng. Kuzodinga ukuthi provide. Go tlo hloka gore o abele. Alisashunyayelwa lelo. A go sa reriwa seo. No. Kodwa esilibonayo sibona elishunyayela kufuna kuprovide lona ukuthi lishumayele. Re bona e rerang ka jeno e batla go providewa. Neyizwa lonto bazalwane. La utlwa ntwe. Uthi uPaul ngaba isibonelo phakathi kwenu kuba ngisebenze ngezeni izandla kuba ngishumayela ivangeli lokuthula. A re ke tshupo mo lona gore ke dire ka diatla tsame gore ke rere kagiso. Elithi umlando othi emini wayeshuka ikhumba ethunga edayisa amatende ukuze ashumayele ebusuku. E go latelwa history go thwa motshegare o ne a suga matlalo a rekisa bosigo gore a tla rere evangeli. Sishumayela ivangeli elingancenwe kunikelelwa. Re rera evangeli e sa ithapeletseng go nehelwa. Siyawudinga wona umnikelo. Re a hloka monehelo. Kodwa sinikela thina kuqala engakanikeli umuntu. E fela go simolla rena re ne. My Jesus. Ele batho. Amen. Jesus. Ukuze sigcine ubupurity bevangeli. Gore poloke bohlweki ba evangeli. Hallelujah. Amen. Hambani. Tsamayang. Noshumayele Le rere. ivangeli ezizweni zonke. Evangeli lefatsheng lohle. Hey. Jesus. Lithi hambani nenze abafundi. E re tsamayang le etse barutwa. Awufunde mama. Buisa. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Manje lapho hambani nenzeni? Tsamayang le direng. Izizwe zonke abafundi. Awufunde lapha lithini? Tsamayang. Kamohe ya lutire merafi yotlhe barutwa. Luba kolobetse mo lineng la rara le la mowa o go itshepo. Luba rute go tlhokomela tsotlhe tse ke
ka elang mme itseng nna ke na le lona ka malatsi otlhe go ya bokhutlong jwa lefatshe. Thandaza mama. Baba siyabonga idila Yes, Jesus. bane endleleni sihamba kuyo uNkulunkulu ukhuluma ngalo siyaleke usifundise sifunde Nkosi ephakeme egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen baena. Uyabona ke lo myalo bazalwane. Wayibona taelo e baena. Akuyona into enikezwe abathile, umyalo onikezwe thina sonke. Ha se taelo e fileng batho ba rileng, ke taelo e fileng rona Phutego. Bazalwane, umhlaba is thirsty for the pure gospel. Lefatshe le nyoretswe evangeli ya boammaaruri. Umhlaba usilindele. Lefatshe le re letetse. Njengoba uKristu eshithi hambani hey bazalwane. Yaka Kriste a re tsamayang baena. As for marketing, nayibona marketing. La ibona marketing baena. Ukuba ke sekuzoshutha ngishuthe mina noZama. Ha e ka ba neng batlile go tshwantsha ba tshwantsha yena le Zama. Niyazwa bazalwane? Amen. Yimi ngapha uZama sifake isithombeni. Ba ke yena ka mo ke Zama ba ikenye setshwantsho. Sifake ibanner lapha. Ba itse ba ipemola. Thwe umama no baba umfundisi nomama umfundisi. Uthiwa ke ntate moruti le mema moruti. Senze namanye amaphepha sihambe sifaka amaphepha lapha si-advertise ukuthi kunesonto elingapha mawujika kulesi strati. Re tsamaye re be le dipampitshana tse ding re ipolele gore go na le kereke ka mo go dikologa strata se. Niyazwa bazalwane? Amen. Iyona marketing yebandla of the modern church. Ke yona thekiso ya Phutego ya kajeno. Ibandla ngalendlela bazalwane yeBhayibheli le. Phutego ka ya tsela ya Bible e. Ibandla lizimaketha ngemsebenzi emihle. Phutego e thekisa ka tiro entle. Hayi bazalwane. Ka tiro entle. Amen. Bekusadingeka ukuthi ngelinye ilanga ke sifike sikhuleke nje kuphela senze soup kitchen sibize istrati sonke sizodla nathi. Ne kusahloka hore ka le la matsa. Pele fela re bitse strata. Bekusamele bazalwane simise yonke into bazalwane siphethe iminikelo ukunikelela bonke abahlwephu kule strata basonda ngathi nabangasonto. Ne kusahlokela gore Abeyibelethu nabani bazalwane singabandlululi. Sithi bonke abasweleyo beze bedle enkosini ngokuthula mahala. Singalindele lutho futhi kubo back in return. Kodwa ngoba yivangeli lombuso kaNkulunkulu. Ivangeli lombuso liya provider. Wathi uJesu ekhuluma nabafundi. Wathi labantu sebehlalile isikhathi eside belalele. Sibaphana. Bathi abafundi hayi badedele bahambe bayothenga. Ngaleso sikhathi izitolo lapho bebathenga bezikude kakhulu ngoba besentabeni. Athi Jesu nina niphetheni. Hallelujah. Isifundisani lento bazalwane. Ezisishumayela. Kukhona bazalwane kudingeke ngisho nezizumbulu zemali. Kudingeka inhliziyo evumayo. Ukunikela. Lokho okuncane nakho. Bese inkosi yenza umangaliso. Jesus. Phela bazalwane umangaliso wenzekile in the feeding of the 5,000. Hape baena mohlolo o dira gaetsi go fepe batho ba iketetse 5. Kuthiwa holofa bangaka holofa abahlanu nenhlanzi embili. Hore tlapitse pedi le barotho a mahlano. Ngiphambanisile. Right. Yeah, but lokho kudla lokho bazalwane kwafeeda the 5,000. Yeah. Dijo tseo di a fepa 5,000 ya ba. Uthi mayechaza omunye umzalwane. Emo maena ga ihlalosa. Uthi kusho ukuthi ngendlela iBhayibheli lichaza ngayo
isimanga senza uyabona nje ngesikhathi ethatha inhlanzi o re ga bolela tlhaloso ya Bible ka nakwana tse ya hlala yona lencane yona enyenyane eyihlephula a inatha meqeda nje ukubonga ethi baba siyabonga ha fetsa o leboga a re ebese ihlephula inhlanzi a ba sa natha hlapi aphe amphayo afa amufang mayibuya sekhonto azoyihlephula ha bua go na sa sinatha Jesus yezwakala lonto bazalwane Jesu kulokho okuncane o se sinyenyane ngesikhathi ethatha lesinkwa ha tse ya borotho bo ehlephula abonatha enikeza lona a mphayo behela yo mebuya sekunesinye isinkwa ha bua go na le bo borotho ba bonatha umangaliso au Jesu ke se bohlolo o ba in ena serving in the little that we have go fepa ka tsela ka bonyane bo re nang le bona umangaliso yiwo wona lowo bohlolo kona o nathi asiboni ngesikhathi kwenzeka ka re ga re bone ha sibona mase sibuya ngemuva uthi hawu isinkwa nenhlanzi ezimbili sezenela abantu abayifawuta kanjani re bona ha stela mrao rujo kodwa ngesikhathi sihlephula ke 5 ya di maroto sinika hentse re natha re nela asibonanga ukuthi khona kwandayo ha re bona gore go na le ngoba we are lost in service go ba le re latlhegetswe ke tshebeletso kanti uNkulunkulu wenza imihlobo khanti modimo dira mohlolo ningazideleli sipila eling thathani izwi lomyalo tsiyang lentswe la taelo elithi hambani le re ntsamayang inkosi izoyenza iprovision endleleni morena o tla ira phepo tsileng haleluya amen bese nenza abafundi abasali dira barutwa ningakhanda ama members le ska dira di-member yenzani abantu abafundi bakaKristu batho barutwa ba Kriste haleluya amen umuntu niyamthatha nimbhabhatisele kuKristu motho le amuthiya le mkolobeletse Kriste ngoba lento isezindaweni zonke umyalo kaNkuluNkulu ngoba le taelo ya modimo e di bakentso namhlanje abasifundisi babhozoma nebandla likaKristu ka tseno baruti ba ikgantsha ka phutheo ya Kriste sekumele kukhulunywe ngazuthi kukhulunywa into entsha se tshwanetse gore go bua ka re go bua ka ntho entsha kanti kwaseqaleni wayishilo uthi phezulu kwaleli danzo lakhe lamiba athi ko simologo o buile a re godimo a le fika le ditwaga ya ka phuthego namhlanje sizwa ama discussion athi uncwango leli bandla lami leli mo ka tseno re utlwa ditlhaloso sifike nini lapho ke ya ka phuthego my God mo Jesus leli ngelikaKristu ke ya Kriste walifela yena yedwa yena ando mighty Jesus Jesus hambani hallelujah kuze kuthi angithi khona umhlabelelo othi ubona umhlabelelo othi hamba nalo mandlo nawo Jesus yabona amen manje akekho umuntu osishayelayo ngoba ngingashaya manje hallelujah lithi ke bazona hambani go therefore and make disciples in all nations lalelanike bese ke ihumusho lesingisi li breaker down niyezwa bazalwane lithi kusho ukuthini to make disciples in all nations lithi help the people to learn of me ay niyezwa lonto bazalwane Amen. help the people to learn of me ukwenza umfundi ukwenza umuntu afunde ngoKristu Utira muruto akuyetsa muthu ayithute ka Kriste. amen bazalwane so wonke umuntu ingakho masibona nje ikholo elingena iBhayibheli eliphethe ifoni nje siba worried Ke ka mo re bona mkereke ya tshwere phone re. ngoba ibusiness esikuyona ukuthi simenze umzalwane aba umfundi kaKristu Ka re tlhotso re na le yona ku re mutire ebe muruto wa Kriste. ese umfundi kaKristu ebese kholwa nguye Asali muruto wa Kriste akholwe ke yena. ahloniphe izwi lakhe Atlhomphe lentswe la hae. niyizwa lonto bazalwane La utlwa ntho ba. uma ike yaphambana lapha ke bazalwane Ha ikile ya fapana ona mo ba yena. akube kusalunga lutho Au ka sithole. ngoba okokuqala umuntu uvela claim ukuthi uyazi
ka gore pele motho o claima gore yena wa ahamba ngezinto zala aqhamuka khona a tsamaya ka dintho tsa ayayay bese umuntu angabisavuma ukuba umfundi kaKristu ebe motho a se tlhola a dumela go ba morutwa wa Kreste abanye babo abafundi bakamncwango ba bangwe be barutwa ba mncwango bengabe besezwa lutho babe ba se tlhotse ba utlwa ngoba babafundi bami ka gore le barutwa ba gago futhi mangena kwathintwa mina banganishaya ngisho ukunishaya ga o kile wa thetswa nna fela ngoba abafundi bami ka gore ke barutwa ba ka njengabafundi bakaJohane jwalo ka barutwa ba Johane haleluya bazalwane amen uJesu uthi yenzani abafundi bami morena Jesu re dirang barutwa ba ka nibasize ukuba bakholwe yimi le ba thusa gore ba tshepe bahloniphe izwi lami ba tlhomphe lentswe la ka bahloniphe amazwi ami ba tlhomphe mantswe a ka kusho ukuthi bahloniphe iziyalo zami zonke gore ba tlhomphe ditaolo tsa ka tsotsotso uma sebenjalo ha setse ba le jwalo bese niyababhabhadisa le ba kolobetse hayi bazalwane in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit mo lineng la ntate le la morwa le la moya o halalelang ngeke ngathi kulezi insuku siyasheshana nokubhabhadisa nkile ka re matsatsing a re phakisetsa go kolobetsa sibhabhadisa ngoba umuntu huyo seshilo ukuthi nami ngicela ngibhabhadise re kolobetsa ka gore motho a ikopela gore le nna ke kopela le kanti nkolobetsa uthi akubhadise ngoba naye ebona nje ukuthi nakho ukubhadala nakhe sala abanye bebhadadiswa yena engabhadadiswa a kopela ka gore a bona a sala ba bangwe ba kolobetswa yena ayihambi kanjalo bazalwane a e tsamaye ka mokgwa yena haleluya amen kumele ukuthi ukholo selukhona o tshwanetse gore o kgolwe ne-understanding kaKristu isikhona lo tlhaloganya gore taba ya modimo nokusaba izwi likaNkulunkulu sekukhona lo go tshaba lentswe la modimo go setse go nakho thina sikubona ngezithelo zomzalwane tho kwangathi sekukhona sekwenzakele kulomzalwane rena re tlo re bona ka diketso mo go wena setse di direga re bona uthi mayesesha thi kwalani bazalwane ukuba nami ngibhadadiswe ngoba sisiyakubona nathi singofakazi bokuthi sifikile indaba kuye taba setse e fitlhile go yena ngoba sike sayinika ithuba naye ka re kile ba itsama le yena uthi uma umoya ngcwele kuFilipi awusondele kule yanqola uri moyo halalelang ha so fitlhile nesazi leso sitayari bazalwane somthenwa osuka Ethiopia eJerusalem esebuyele emumva etlwang ditope eJerusalem e boela morago lithi iBhayibheli wayifunda incwadi kaIsaya Bible re una abuisa buka ya Isaiah uma ebesondela ezwe uFilipi uthi uyafunda bese ethi lokho uyaqonda yini uya understand lokho ukufundayo uyayithalwanya taba euyibalayo ebese ethi ngizokunderstanda kanjani engekho ngiholayo ore ke tla tlhalohanya beng o sna on ketampile this is where the discipleship happens ke ka mo barutwa ba tshwantseng ba be ka teng be guided ngalokho okufundayo so that it makes sense to the point kuze kwakukholwa ngaphakathi barutwe ka se ba se rutwang gore tletle ba be le tumelo ka esekholiwe a setsa dumetse athi kwala nawo amanzi ukuba ngibhabhadiswe a re go ganang a shia metsi o tshwantse ke kolobeng haleluya bazalwane bazalwane asiqhubekeni ke bangcwele a tsweleng pele ba yena sifunde okuningi last week re badile tse ngata beke fetse verse 39 verse 38 ditiro Acts 28 chapter 2 verse 38 to 39 ditiro 28 to 29 khomotso ngicela uzohlala la kuzongivela islide Acts chapter 2 angithi bazalwane besikhuluma ngani sikhuluma ngombhabhadiso angithi bazalwane sakhuluma ngombhabhadiso kamoya sakhuluma ngombhabhadiso wamanzi sakhuluma ngendaba as a man is born out of water and of the spirit he will never enter the kingdom of God kusho bani bazalwane uJesu unless a man is born
awuhlehle kancane lo ngifuna ungene kule ndaba nje I'm not sure ukuthi bazalwane Amen. ngi-highlight le ndaba ke bazalwane John chapter 3 verse 1 to 5 Tshwaya taba e le go John chapter 3. awufunda nje verse 4 wakhona Buisa tema ya bone ya teng. Jesus. nethola bazalwane John chapter 3 John wa boraro. John chapter 3 John khawule uvele uyofunda verse 4 wakhona tema ya bone ya teng. John khawule ya boraro tema ya bone. verse 4 noma yeah 4 and 5 yes verse 4 yes uNikodima wathi kuye umuntu angazalwa kanjani esemdala na yeah angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na yeah waphendula uJesu wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angangena embusweni kaNkulunkulu angengene embusweni kaNkulunkulu ithi ngesitswana mama upha umunye umbhobho ngifuna umuntu ongifundela lapha lezi zinto ebuye zivele kuma TikTok lezi zinto lezi no nginikeza yena umama lapha yeah funda mama lapha 4 yes Nikodima a mo fetola a re motho yo godileng a ka tsalwa jang a ka ba a tsena la bobedi mo mmeleng wa ga mmagwe a boa a tsalwa Jesu a araba a re amaruri ke loraya ke re fa motho a sa tsalwe ka metsi le ka mowa ha ka ke a tsena mo pusong ya Modimo amen Amen. Listen, Jesus answered, I assure you and most solemnly say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot ever enter the kingdom of God. Full stop. Kusho bani? Go bua mang? Kusho Jesu bazalwane. Bua Jesu ba yena. Ilento ke ekhulunywa ngamazwi la sifunda khona athi Jesu nifundisa abantu ukugcina amazwi ami. Ke se se buang ke mantswe a Jesu gare le rute batho mantswe. Nayibona ithi baleka ngani lento bazalwane? La ibona Ami njengoba sikholwa nje sikhonela ukungena embusweni kaNkulunkulu. ka re dumela go kana pusong ya Modimo. Nangu Jesu walivala izulu. Jesu ke kwala le godimo. Akekho umuntu ozongena la. Arate nyata ke na Embusweni kaNkulunkulu pusong ya Modimo. Engazelwe Asa tsalwa ngamanzi nangomoya. ka metsi le ka mowa. Angeke angeke. Ake sikeni. Manje sifundile ke bazalwane in other parts bazalwane lithi la liveza khona uthi ushukuthini umbhabhadiso wamanzi. Re buisitse mo re tswane teng gore kolobetso ya metsi e bua eng. Masifunda kuma Korinte bazalwane. Ha re buisa bukenya ba Korinte. Athi umbhabhadiso wamanzi ushukumbelwa kunye noKristu. Uri kolobetso ya metsi ke go epela mo go le Kristo. Lithi phepele uma sambelwa kunye naye siyovuka. Ha e ka bana re bulukilwe le yena re o tsusiwa le yena. Hallelujah. Amen. Liphinde liqhubeke. Ebe se itswela pele. Lithi ngombhabhadiso wamanzi sicela unembezo omusha kuNkulunkulu. Kolobetso ya Okudala kudlilile phela sekuvelile kusha. ergetsa khale di fedile go tletsentsha. Hallelujah. Amen. Uma singambelwanga kunye naye ngeke sivuke kanye naye. Ga re sa bulukwa le yena re ke be ra tsoga le Uma yena. liqhubeka lichaza bazalwane. Lithi lawo mandla avusa uKristu nathi siyovuka ngawo. Matla a tsusitseng Kristo le rona re o tsusiwa. Umfuziselo omiselwe abantu bonke Ke abaphilayo. tshwantshiso e beetsweng batho botlhe ba phelang. Jesus. Hallelujah. Amen. Safunda lapho Ra buisa mo. uJesu ekhuluma noJohane. Jesu abua le Johane. uJohane umbhabhadisi enqaba ubhabhadisa uJesu. Johane mkolobetse a gana go kolobetsa Jesu. Athi uJesu Johane kwenze lokhu kuze kufeze ukulunga. Ore Jesu Johane dira tiro e gore go bonagale go loka. Hallelujah. Amen. Amen.
Amen bazalwane. Amen. Ngifunda ngisegijima because besikhona ngithi last week sizama ukuthi nabade bengekho bathi kuyithola kancane niyazwa bazalwane. Le ka nkentsha bane ba siyo bekeng e fitileng gore ba khone go tsamaya le rona. Yeah. Jesus. Mana ke sayikhuluma kabazalwane sayikhuluma ukuthi nendaba ya umbhabhadiso bazalwane. Ra bua ka taba ya kolobetso ba. Igama lesiGreek elitholakala egameni elithi baptizo. Kele ntla se gerika le bua. Elisho ukuthi ukucwilisa into iphelele emanzini. Ebulelang go ina silo se felle ka metsing. Dlula mama. Safika bazalwane nansi lesidlule indawo la uthi uJesu ekhuluma noJohane khona. Mo Jesu bua le John. Hallelujah. Amen. Permit it just now, for this is the fitting way for us to fulfill all righteousness. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ukuze kupheleliswe konke ukulunga mina qobo uthi uJohane angifanele nokuphatha umchilo wemasandala akho wecathulo zakho. Ore gore go tla go phethagale go loka. Akube uwo baptisa mina. Ka se tshware le kula ya diatata. Athi Jesu no, akube uwo baptisa mina. Ara aibe wena akolobetsana. Hallelujah. Amen. Ukuze kufezeke ukulunga. Ore go phethagale. Immediately after kwenza kanjalo ithi iBhayibheli kwehla umoya njengesimo sejuba uvele ezulwini. Morago ga puisa. Kwazwakala iphimbo. uNkulunkulu efakazela umsebenzi. Morena abudima apakela tiro. Wathi lona indodana yami. Are yeo ke morwa wami. Engithokozile ngayo izwi. Ye ke itumelela ka yena. Hallelujah. Amen. Sidlula siyagijima bazalwane qhubeka. Fitarisian. Hallelujah. Amen. Sakhuluma kubazalwane ukuthi la qhubeka kanjalo nebandla labhabhadisa ngombhabhadiso wamanzi. Rabua ka ena tsela yo a phutha wa tswela pele ya kolobetsa ka kolobetso ya metsi. Njengoba uJesu eyalile ibandla. Ya ka Jesu ala etsi phuthego. Hallelujah. Amen. Ukuthi uyalele ibandla ukuthi libhabhadisa abantu abakholwayo. Gore o la etsi ba phutha hore ikolobetsa batho ba dumelang. Bese uNkulunkulu ebhabhadisa ngomoya. Bese modimo abakolobetsa ka mowa. Hallelujah. Amen. Ngoba lendlela lesihambayo ayihambeki ungenayo umoya engcwele. Mobane tsela e tsamayang kwa ntle ga moya khalelelang ha itsamaye. Noma usubhabhadisiwe ngamanzi. Last o kolobeditswe ka metsi. Sekumele ubhabhadiswe ngomoya engcwele. Sa tshwanetse go kolobetswa ka moya halelelang. Ubhabhadiswe ngomoya engcwele. O kolobetswa ka moya halelelang. Uthi mayela abafundi. O re ga laela barutwa. Uthi ningahambe engekho. Ore lesikhatsa ba asiyo. Hambani ePentecost. Tsamaya Pentecost. Ukuze nithole ukubhabhadiswa kamoya. Ore lifumane kolobetso ya moya. Ngoba kulesi sikhathi sibona namakhola ahambayo angabhabhadi. Ayashumayela. Ubani monakong ere bona badumedi ba. Kodwa muthi Yesu ba rera, muthi watsi ba re. njengoba bake bafika abafundi kwenye indawo bazalwane. Bana ba fihla barutwa sebakeng. Bafica bazalwane beshumayela. Ba fumana ba ena ba rera. Bathi mabelalela. Ba re ga ba utlwella. Ngoba uma semukalisiwe naye. Ubani ha se ramohetswe. Waba sezinhlizweni zethu. Abadi pilong tsa rona. Siyamuzwa umuntu noma ekhuluma sizwe ukuthi kodwa yena akakafiki. Re a mutwa motho le ha bua hore mhloma ikana ha so. Kuyazwakala. Wa utlwahala. Ngoba huye kithi. Ubani ke yena le ka uru. Elalele okhulumayo. Ya utlweletseng a bua. Adingena nokuthi nize nithi amen bazalwane. Hlokele hore le bere. Hallelujah. Amen. Umoya kaNkulunkulu nomoya wethu Moya wa modimo le moya wa rona. uyavumelana ukuba singabantwana. Ona le tumelano ya rona. Bazalwane, noma umuntu angaba seAmerica. La motho a le America. Umemukeliswe wona lo moya. Lithi iBhayibheli linye ibandla munye umoya munye uNkulunkulu. Mighty Jesus. Eshumayela umuntu ngamazi bazalwane ekhuluma kwi-screen. Ngizwe ukuthi lento ayikhulumayo yasekhaya uyena okhulumayo. Hey! Bazalwane. Amen. Ay. Jesus. Sibhajadiswe moya mungu. Rikolobetswe bong o le mong. Iyazwakala futhi ukuthi uyayikhuluma yena kodwa ayikafiki yona kuwe. Ya utlwahala wa bua pa ha so felelle. Hallelujah. Amen. Because uma sekhona usiba the spirit of discernment. Ubana ha salite o re fa mowa wa o hlola. Moya uthi yiyo yini? Hey bazalwane, ibandla lifuneka lesikhathi ayibandla lidla yonke into. Phuthego ha ya sa tshwana ba phutho e jang thwe mo le mo. Yonke insiphi yawahla. Sipa
se seng se seng se a hlatswa ukudla noma yini o jala ha ekaba eng hawu akunama filters ayikho into engaphakathi ethi akudliwa lokho ha una se leng ka hare se leng sa loka se a se jewe nabanye bayakudla lokho kodwa akukufanele wena ungakudli lokho sekunezwe elawulayo ngaphakathi komuntu hey Nkosi yami sikhona noma singekho kunezwe eliphile enhlizweni yomuntu leng ha se yo bona le lentswe le buang pelong ya motho haleluya athi Jesu ngeke kuhambeke ngekho ari Jesu lisikatama asiyo hambani nomlinda tsamani le molete mangekhaya kubaba ngiyonxusela ukuba nithululele ake hayi bontate ke o khopella Uma sefikile ha sa fihlile yena niyobona ngemsebenzi yakhe ukuthi usekhona lo bana ka tiro ya go gorusana wafika umoya ongcwele kwenzeka imanga kwasindiswa inkumbula zabantu bakhohle ukuthi bekuthiwe abadlule ePentecost beya kuphi egcwaleni komhlaba kwaba mnandi ukukhonza kwaba sokumnandi ukukhonza kwaba mnandi ukukhonza eJerusalem emva kwePentecost kwaba mnandi ukukhonza eJerusalem amra Pentecost niyazi baphuma kanjani eJerusalem latsiba batsojwa eJerusalem baphuma behujwa inkemba sebefuna ukubulawa abaphathi batsamayile sebekhohliwe ukuthi kuthi wena kuMatthew 28 kwathiwa hambani ezizweni zonke bayithetsa mayenge fatse ka bufe nathi kungenzeka sibe kuleso simo le rona o ka etsala re be sesiyaliwe kube mnandi nje ukuhlala ndawonye kube mnandi udula ke wathi omunye umzalwane hayi mzalwane yini baba singahambi sohlangana nabazalwane eMontana sibe sonke nje sibe ndawonye nje sibe baningi futhi sigcwala ihholo ngoba eMontana re be babangata qale holo asibizelwe kunqwabelaneni ndawonye arabi letso ukopanelang sibizelwe ekusabalaleni biledi tso phatlalle ihambe ivangeli evangeli tsama haleluya amen yingakho bazalwane sisebenza sizesiqophe sifake nalabo kuma TikTok sivula ama TikTok ngoba sifuna ngithi ngisilele lento igijime ngisho ebusuku ihambe ngefrequency ifike la singefike khona imathe fitla le mo itshwantseng fitle teng haleluya amen sikhuluma into ebhalwe eBhayibhelini efundwa wonke umuntu kodwa ungawonke umuntu oyenzayo re bolela ntwe kwetse eBhayibheleng ebalwa nkomong lo mo uzibuza ukuthi isikhathi sini lesi uyiphutisa hore ke nako mang haleluya amen awuqhubeka athi Paul athi Peter esukuma eshumayela ePentecost itse Peter emela are ra Pentecost haleluya amen athi lesi are isithembiso senabantwana benu ke tshepiso ya lona le bana ba lona uPetro asukume avule incwadi Petro emela bale akhulume ngoJoel chapter 2 verse 28 abulele ka John chapter 2 verse 28 athi uNkulunkulu wathembisa ukuthi ngeinsuku zokugcina ari modimo tshepisitse uyothulela umoya wakhe phezulu kwayo yonke inyama uthulela wa haye modimana amadodana namadodakazi engabona imibono barwadi ba lona ba tlo bona dibono and your old man shall prophesy abahulu ba tlo profeta esefikile yena asetse yena fitlile lesi sithembiso senu nabantwana benu ke tshepiso ya lona le bana ba haleluya lona amen ibandla mele ligcwaliswe ngomoya phutha o tshwantse itlatse ka moya bake bafika abafundi bambona umunye wabo eshumayela wathi kodwa sanake namemukela umoya ongcwele barutwa ba ile ba bona o mongwe wa bona re kusho bayabona ukuthi kuyashunyayela kodwa iy'thelo zalokho abakhuluma azikho impa dienywa di teng nakhona basukuma bama ngaphambili bayeka nje aqeda bamdonsela eceleni bathi bamkhogela mo thuko ba ngamamukela yena ba likile la mo amogela ya yena ngoba lento ayikhona ukuphoxana nokuambarasana ntwe ayika ho tlotlelentsana lo usawamamukela yena na yena ukile wa mo amogela na bathi asikaze sezwe ba re kile re ra utlwa le ka kodwa yena sebeyashumayela empa ba rera haleluya basana amen ay haleluya Jesus le ndawo ke lena nje uKorinte Acts chapter 18 verse 8 wakhona besifunda nje last week bazalwane sibonisa ukuthi ngisho ibandla selisukile eJerusalem selisabalala lifike endaweni zaseGreece
eKorinte bazalwane sibona ibandla Re libhabhadisa bona phutho e kolobediwa. phela sekukhona abazalwana abafundisa indaba yokuthi thina simele ukubhabhadisa abantu ngamanzi Re bona ba ruta rona ra tshwana o kolobetsa batho ka ngoba ngokwesikhathi sethu sekuyisikhathi sokuthi abantu babhabhadiswe ngumoya kuphela kana kwa rona ke nako ya batho ba tshwantse o kolobediwa ka moya fela. kanti uyabona makuza ezintweni zikamoya Ha o tla dinthong tsa moya you must understand the spiritual language o tshwantse o tlhalohanye polelo ya bosemoya. izinto zokomoya zisebenza ngemfuziselo Dilo tsa semoya di bereka ka o yini kufanisa ka o tshwantshisa. neza basolwana Amen. uyabona nje umuntu efakwe emanzini yinto ebukeka ikubala nje He motho a kenya ka rumetsi ke ntho e bonahalang ka re ke ngoba angafakwa eswimming pool aqiliswe avuke ka ka tsentse noma angafakwa emfuleni esizibeni aphushwe a tsentse wa mnoke obukayo abuke into nje o bona ile ntho fela. kanti ngalokho sesimbelwa kunye noKristu Ka se o repelwa ukuba siyovuka kunye naye ngephimbo lengilosi yena ka polelo ya Exodus. haleluya Amen. yingakho phela Ke ka mo he sibona ngisho uyabona nje masungenile umoya wezangoma a se tso kene moya wa bosangoma ngeke umuntu angena umoya wezangoma angabi nalo ubuhlalo lapha a o khona le motho a kena ke moya wa bosangoma Noma sa diphita sikhumba sithize asesigqoke lapha sembuzo ethize kampo letlalo la pude itseng. neza basolwana Amen. neshoba lenkonkoni neza basolwana Letlalo la leng. yes umuthi yishoba lenkomo elinqunywayo ngesikhathi elethwe isanga ukugobela wakhe ngalelo langa uye uphula ngalo neza basolwana kodwa manje uyabona ukuthi bekuyisho inkomo nje mhlawumbe inkomo ethengwe naku ebhunwini Ke khomo fele rekilwe Yabona. mo lekhoeng. inkomo nje lena futhi na inkomo ebidalelwe uNkulunkulu Khome ne irile ke kodwa leli shoba kuselona lelo shoba lishoba le ha isa lilona. selumfuziselo okuthile ku spiritual connection Ke dilo tse tlhakana yingakho sixwayisa abazalwane xwayani izinto eningena kuzo ke ka more botsamba Ibandla dilo tse le tsena abantu mo bona abantu bongena nje kunoma yiphi into tsona. A tshwana o tsena mo dilong tsotso. haleluya Amen. yingakho athi uJesu mina ngiyanqonqotha enhlizweni Morena Jesu a re ke eme ke a kokota pelong. ovulayo ngiyangena O bulang ke a tsena. angilonisela A ke mohutswi. elingena O ngokufohla tsena ka yingakho kuthiwa abantu abangena umoto ba spiritually possessed ngoba usathane uyafohla Sathane wa tsenella. umuntu uvuke esebhodla nje ebusuku Motho tsena engazi ukuthi bekwenze njani a sa isu no utshela ukuthi awusungenwe engavumanga a sa dumela. athi uyanqaba kwenzeka imihlolo yezinto agcine sethithibele landela enza noma yini okumele ayenziswe Wa khana go tsena metlholo ya dilo. Aba amakala di entse. aboshwe ngezinto ezithile emaqakaleni aboshwe ngeintsonto ezithile ezimnyama nezinjani Abo a klemiwe ke agantsa umzimba wonke engathandi o tla sarate. kuthiwa umoya uthi akwenzeka ukuthi Ba re moya o re dira se se itseng uzophile go ruphile. umoya ufohlayo Moya o tswellang ngokwaNkulunkulu ka ha modimo. akekho bazalwane uthi uJesu mayengena O re morena Jesu ha tsena uma engena enhlizweni ha tsena pelong esevulelwe a setsa buletswe. yonke into ekhona iyabaleka Ntho e leng teng ya tshaba. Jesus. emva kwesikhathi Morago ga nako ibuye izobheka ukuthi kusanjani e bo e tlo lebella gore ho sa le ka mokgwa. umefica ukuthi uJesu akasekho E kry le gore morena Jesu a sa ayingeni a itseng. iyahamba ilanda eminye ephindaphindiwe E late e mengwe uzuboshelwe esinkonkopweni ukuthi ngawusaphunyuka e o krele khone gore o se tlhotse o phunyoga. yingakho umzalwane wako wakholwa uphenduka impuphu Ke ka moo moena kileng a dumela
dumela o fetoha wakholwa wayeka ha kile a dumela tloela uphenduka impuqumpuqu into emangaza ngisho umphakathi o fetoha selo fela se smakatsang le mphakathi uyabona nje ubukholwa kholwa ngempela dumela ka nnete ngoba mhla wayeka ka re ha o ka be wa tloela yabona imoya ukuthi akasekho lowasixoshayo ate o kileng a re kuba ayibisangena a ipuitsene iyahamba ilanda emini ya tsamaya ilate emini and futhi lento yakhona iyakhula man iyakhula ya ngoba nje uyabona nje njoba usufakwe insonto wafaka yonke into isithi umzimba wakho uyi-spiritual access yemkhathi yonke yemoya ha so tsentshitse dipheta o tsentshitse tsohle e re mmele wa hao uyabona nje njoba usugqoke yonke lento ayigqokile ha so apere tsohle tso di apere manje usukhanda ke i-access ungavumile awusadingi ukuthi uvume hayi udumele hey bazalwane phela nathi njoba sikholwa una ka khori dumelang hayibo ngantshela ukuthi njoba sikholwa ka le botsoro ka khori dumelang ningaboni nje ngoba sigqoka amasuthu kanje sihamba sinophawu re tsamaya re na le letshwao bazalwane sihamba siphawuliwe re tsamaya re na le letshwao re tshwaile okhakhayini lwakho kunophawu lukamoya uthi umoya ngcwele nina nibeke uphawu lukamoya ophatheng ya una letshwao la moya ukholwa nje kubeka uphawu obunzini lakho ha o dumele fela o beile letshwao ukuze umoya ngcwele akwazi ukuthola i-access empilweni yakhe at all times umoya ohalalela ukhona ukreya yingakho ukuthi ungadulela uvuke namaphupho ke ka mo ho robetseng o tswa se tsona le ditoro uzukuthi adulele ubune visitation yasezulwini bengalona iphupho ile hodimo ne siona toro neziphandla zenza lokho kwabakholwa kukho le matshwai ratseo ho ba ba dumelang ho bona amen amen bazalwane ngithi ngikhuluma nabazalwane abaprofetayo nekile ke bolele le ba yana ba profeta bafethu nini profetayo kumele sinikhulekele le na ba le profeta ngoba ngingama target number 1 ku-esitheni ka ulele uma kuwaqala waba namehlo kwabakho into oyibonayo usuyi-threat embusweni bomnyama ka thoma wa bona uba muso ngwalifi yingakho abazalwane abaprofetayo baseduze nokuba izangoma kamo ba yana baba profetang ba haufilu ba di sango usathane nimbona live Satan le mmona ka matho uma umke walahla nje ha o kile wa latlha fela uyophenduka elo uyophenduka lapha yana kuthiwe kuphi lapha ephehlweni lapha o fetwa mo le fetlo mo amen bazalwane amen hallelujah amen khona umuntu mnganomo owa ekanti ngokwesipho nje uNkulunkulu umphile ke na le tsala e leng hore ka mpho ubaba wakhe wazama ukumlapha kwaphela inkomo esibayeni papa o ile a batla ho mothusa wa fela di khomo wahamba inyanga nezangoma atsama dingaka le dizangoma esogcina isihamba sasemthwasisa wa bofelo mo tsamaileng kila kwase kumele isangoma lesimnikeze ibhayi angithi ibhayi leli unikwa kucheck umoya ukungenela ukuthi uhlobo lwesilwane ubizwa silwane libhayile ulachekwa ulibeloro umoya webhubesi noma umoya angithi lezilwane lezi ekukhulunywa ngazo zisymbolize inkosi yami zisymbolize umoya esemkhathini ibololo tsedibulela manje kumele anikezwe igama lomoya azosebenza ngawo tshwantse afiwe dibiso la moya o atlotsamanga bambheka bebheka wagcina engatholakala bathi asiboni ukuthi kumele sikunikeze umoya wendikimuni bamolibella ba bohlola hore a ka fuwang bara a re bone seo ka se fiwang moya o tsela yo moya o ka fuwang ona wavwa kusasa wahamba wayekhada akulungile ngisho ukuthi kumele ngife uma kumele ngife
a tsoa ka moswa a ya gae a re ga e le gore ke tla shwa kezwakala bazalwane ba utlwagala ba ena kodwa wahlupheka waze wazofika ngisho entsindisweni bazalwane e fela a sotlega izinto zokunyama zimlandela ethelele vela kubona inyoka enkulu nje ehleze emilini ithe bazalwane athuke ome ephila nalento nje bazalwane esefikile sekholo a sa dumetse a phudusitswe athi khulekane bize ngicela ngikhulekele mfowethu a re hlengwa khulekane ngoba izinto ezenziwa abazali abazizalayo ba re ka baka la dilo tse di dirwang ke batswadi ba ba re tswalang wahlupheka umzalwane bazalwane for iminyaka a sotlega dilemo ba silokhu sikhulekela i-deliverance yakhe ntse o rapellwa deliverance ya uNkulunkulu wazi wamsiza modimo a ba mo thusa yabo bazalwane kungakhuluma into ngoba nemimoya lena ngazuthi ngathi nje i-practical lento ikhona o ska re ho bua ka dilo tsa bo ngaka le bo jo o bona gana gore ke tso fela e teng ntwe ka nnete haleluya amen manje okholwa ibambisisa bazalwane ukholo ya dumelang a tshwarisitse tumelo ungadlali ngokholo se bapale ka tumelo qhubeka haleluya qhubeka futhi Jesus ake sifunde Acts chapter 2 ebese sifundile 2:38 ngicela ulona ngikhulumile nje ngayo bazalwane ubuile ka yona ake sifunde Romans 6 verse 4 to 6 ba Roma 6 tema ya bona kufitlela go ya botshelelo bengifuna nje sifunde fast siyadlula kwezinye indawo bazalwane ukuze siqhubeke just few verses for today re phakise re buise ba yena niyabona Romans 6 verse 4 to 6 nayo ngikhulumile nje in passing uzoyizwa mase usifunda lithini ke ke gore re fitlhile nae ka kolobetso ya gore re tle re tsamaye mo bophelong jo boswa jaaka Kriste le ene a thusitswe mo baswing ka kgalalelo ya gagwe yeah gonne fa re kopantswe nae go tshwana le loso la gagwe le loso le tsogo ya gagwe re tla tshwana nayo ka re itse gore motho yo mogologolo wa rona o bapotswe nae gore mmele wa boleu o khutlisiwe go leofa mme re se tlhole re direla boleu gonne yo o suleng o siamisitswe o gololwa mo boleung mme yeah noma usungama lapho awufundele ngesiZulu ufunde uqala ukufona uthi nje 4 and 5 ngakho sembelwa naye ngokubhabhadiswa kukho ukufa ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufananayo siyakuba njalo nangokuvuka haleluya amen kezwakala bazalwane awuhlokala bayena siqeda khona la riyapheletso hallelujah amen we have therefore been buried with him through baptism into death so that the Christ was raised from the dead through the glory and power of the Father we too might walk habitually in newness of life amen abandoning the old ways. For if we become one with him, permanently united in the likeness of his death, we will also certainly be one with him, share fully in likeness of his resurrection. So, indaba yethu namhlanje ilapho bazalwane ukuthi njengoba uKristu asiyala ukuthi sibhabhadise
sizobhabhatisa. And before sibhabhatise sizoshumayela ukuphenduka. Re tlo rera go fetoga. Baphenduka abantu. Ba fetoga ba. Bese sibafundisa ukugcina konke ukuba babe ngabafundi bakaKristu. Ebe se re ba ruta go boloka tsotlhe gore ebe ba rutwa ba Kriste. Hallelujah. Amen. Ngokuba umbhabhatiso, Ba ni kolobetso. we have been buried with him through baptism into death, so that just Christ was raised from death through the glory and the power of the Father, we too might walk. Jesus. Uthini ngesizulu le phrase ekhulumeka la ethi we too might walk habitually in newness of life. Kusho uthi nathi ukuze sihambe njalo sihambe njalo empilweni yokuphila okusha esiqalile. Sishiya imisebenzi nezindlela zethu zakudala. Hallelujah. Hayi bazalwana amabhayi ayasala amabhayi asemsamo. Yonke into yakudala iyasala imbelwa lapha ya. Hallelujah. Amen. Akupheli nje ekuthenini bazalwane sesithe umzukulu kagogo laphana sethi hawula ibhayi sishise yithe senzayo lapho kodwa kukhona umfuziselo kumele wenzeke ukungcwaba zonke indlela ukuze avuke nenembezo omusha nempilo entsha. Hallelujah. Thina singayenza leyo nto ekususa emahlweni yakhe sisadila nepsychology yakhe. Hallelujah. Kodwa umfuziselo wokungcwaba konke ungcwaba indlela ezindala avuke nenembezo omusha. Atsugele sakulitse sitsha Lapha bekade sifunda khona kwenye indawo mone re buisa teng go se sebaka lithi baptism give us the new conscience. We pleading the new conscience through baptism. ere re kopa segakolise setsha ka kolobetso. Amen bazalwane. Amen. Ngeke ngibuze ngibona abazalwana abadlisono Oya ipotse ga bona ba ena ba ijase asidle ngefork enough aphinda abuya azoshumayeza. basi Ngithi kodwa lo nembezo uvelaphi lo nembezo njeni? Siphila nabantu bazalwana abahamba bayokhothama kwelinye altare abuya azoshumayeza la. Ubuso uthi lo nembezo uqhamukapi lo nembezo? Lo nembezo nginakho ukwesaba izwi likaNkulunkulu nokuma endaweni engcwele akhulume in behalf of God kodwa ekhothama kwabanye uNkulunkulu ayizona. awamela mithi emeng. Hallelujah. Amen. Abafundisi bayahamba baye ko Nigeria baye kwamanye ama-altara bayofuna amandla. Hey, bebuye ngawo lawo mandla. Bebuye ngawo lawo mandla. Sebenikezwe izinto ezithile. Bafile dilo tse di itseng. Kuthiwa lento uyofika uyibeke lapha nemsamo. Kuthiwa ntwe o fitla o e beya ko Endlini yakho lapha angangeni khona umuntu. mo tlong ya gago mo sa kene motho. Lento yakho nje izobe idla igazi lapha. Ntho ya gago e tla be ntse e nwa madi moo. As long as lonto iqhubeka Ha fela ntho e ntse e tswela pele. ibandla lakho lizogcwala. Theo ya gago e tlo tlala. Sifike nini lapho? Fihleni moo. Ngoba sizamthatha ama-shortcut. Ka re tseya di Singafuni ukugqiba zonke izinto. re sa batle o qeta dilo tsotlhe. Zigqitshwe zonke ngawo Di kumbelo. bolokwe tsotlhe le wena. Hey bazalwane, Baena. sivuke noKristu. Re tsoe le Kriste. Siphile kuphileni okusha kwansuku zonke. Phela bophelo bo bosha. Habitually walking in the new life. Kuthiwa in the awareness of the new life. Re tsoge re le mo bophelong bo botjha. Ngonembezo omusha. Ka segakolise sesha. Sinamakholwa ayakholwa kodwa anonembeza omdala. Re na le badumedi ba dumela e fela ba na le segakolise kgale. Unembezo ongenandaba. Segakolise se nang taba.
amantombazana akholwayo amancane barwetsana ba dumelang ba banyane esememukelile uJesu se ba amogetse Jesu kodwa unembeza wabo kusawunembeza omdala ifela dikhakulutsi tsa bona ke dikhakulutsi tsa kgale bahamba bojola namhlanje ba tsama ba lo jola ka tjena balale nabafana namhlanje ba robale le bashimane ka tjena sasa bazocula phambi kwebandla ka moso ba Ay, ay. pina pela phuthego mo sifike nini lapho bazalwane ni mo ba yena unembeza omdala sikhakulutsi sa kgale ngize ngithi bazalwane yingakho lesi sikhathi sizwa abazalwane abachitha umbhabhadiso wamanzi ore ke ka go ka tjeno ba yena ba ngoba uma ungekho wona ubani go isiyo umuntu uhamba nazo zonke izinto motho o tsamaya dilo tsa tsohle akashiyi lutho ha se sipe asitshela khona ukuthi ushile a o bolela eo kodwa masithi siyabuka impilo yohamba sibona uhamba nakho konke ifela ha o lebella bophelo ba tsamaya o bona o tsamaya le tsohle singabe sisazi ukuthi somshisa kanjani re sa hlole re tseba o robo uma sithi siyamtshela ulwa nathi ha o a bolela ulwa uma sithi siyamtshela uphuma kuleli sonto angene kuleli o bolela o tswa ka ngoba ngathi sashiye hobane ha o sa hlala unembeza omdala uphila nawo ulawula yena sa khale siphila mo Ay, ay, ay. Jesus amen bazalwane amen hayi bazalwane Jesus asishiyeni arishiyeng ba yena bazalwane akukho mnandi ba yena ga go monate akukho mnandi ukushiya a go monate go tlohela ezintweni wakhuliswa ngazo waze wathemba nawe dilo tse o godisitsweng ka tsona wa bona i-existence yakho yasekwa yizo kuthiwa njengoba ukhona nje tlhago ya gago ya tshegetsa ke tsona re ya ka o le teng ubaba wakho wahamba waya entabeni kwakho into egqibayo entabeni kwazi ukuzizale wena ra go tsamaile ya thabeng a fika sengwe gore wena o wena uzobuya namhlanje ositshela ususindisiwe wena o tlo re bolelela ka tseno go pholositswe uyazazi ukuthi wena uvelaphi wa ikitse ko o tswang teng haleluya amen kuthi makufika lezo ngane zifika zilolo hlobo kumele siyikhulekele kwenzeka i-deliverance yonke e re ga go fitlha bana ba o ba tsetsweng ka tsela Kunqatshulwa icala. go tswa deliverance e otlhe yasemsamu yalapha eqhamuka khona ko sekhutlwaneng mo ba tswang ngakho teng kumbelwa ba epelwe zivuleke nembezo omusha ba tsowe ka sekgakolodi se sešwa nempilo entsha le bophelo bo botjha impilo ekwaziyo ukuvuma bophelo bo tsebang go dumela ukushiya go kona sia tsohle hayi abantu abasafuna ukuvuma batho ba hey kunzima ukushiya bafowethu kulezi ikhathi go boima go sia mo matsatsing a abantu baphila nezinto zabo batho ba phela le dilo tsa bona Jesus basiqeda izolo ha re fetsa maobane ngiyabona khona lena eyinkinga kakhulu kubafowethu go na le se e leng bothata-thata ba ena angithi lo moya ophila ngaphakathi a ke re mo o phelang ka gare uyasibonisa izinto o a re bontsha diema akalinde nanokuthi uzuyolala ga a letelele ore o robala uyayiveza nje ithi o itšwele fela o bone haleluya amen sihlezi izolo nje sehlisi sakhona re dutse maabane re a tlotla re a sebeletsa sihlezi siyakhonza re a sebeletsa siyavilela kizalo nzelelelele ka yona tsela eo ke Zion ka yona tsela eo uzwana ndabona asukume ndoda zwana o ra re emelele monna manje lezayoni zishumayela zicula amaculo ensindiso ga ka yona tsela eo yona di bolela dipina tsa uma uhlezi ulalela ukuthi cha phela uyimpela lo Jesu ga babushumayelayo o dutse o lebeletse gore ka nnete ke yena Jesu a rerwang hayi bayihlabeleni yuthi bacula wona labacula esibaculayo nje bawafaka ushuni nesifutho yabona ba bina yona e tse dipina ba ba fa shunu le mofuthu ka yona tsela eo Jesus hayi sihlabeleleke nathi o re binele rona yahamba into nathi ntho ya tsamaya le rona Jesus sehle phansi itse ba dutse fatshe wasukuma umunye baba ophethe isikhali sakhe sesikhali sesiphambanyanyana ntate mo ga emela tshwere sebetsa sa hae sa sefapanonyana ngimbuka lo baba ngimona a moleba bona re uyabona ufika hlabelela lapha hey a fitla na opela na re bakhona ba face ubona kunyakazi ibandla yabona mase kusuma yena kwasukuma ngisho abafundisi lapha manje
sizama ukuphina down ukuthi yini le ayenzayo. ha o emela yena ba botle ba emela ba itibela hore go into ayikhulumayo ukhuluma enye into ngomlomo kodwa umoya ephushayo. se a se bolela mo se o bua ka Akubona lo wasekhaya. tshante a se amen Mawuhlalela ulalela ukuthi ya. how do you utlweletse gore you Jesus au go sing Benikhona le ngibona teng yabona mase practice culture. ante ka yona tsela Uyabona ngisho nasebusweni bayashintsha. le mo sefatlhegong ba fetoa No akusekhona. Sekunomoya ungathi okuprofeta bobudlozi uyabona. wa bona o na le mowa o ile go teng Ngoba besithi sihamba sonke nje sikumanya sikhona. tsamaro ke fela re tsae mo re leng teng Ileyo nto Jesus ke esihlasela umhlaba wonke. ke se se hlasetseng lefatshe lotlhe Umoya wokuzenza ngathi uyakhona. mowa o itira e kare wa dumela Thumbe bonke abakholwayo. gore thupe botlhe ba dumela Jike sebephakathi. ba iphitlhele ba le ka gare Jesus Sikuleso sikhathi bafowethu. re mo nakong eo bana beso Umphika uKristu ongaphika uKristu obala. moganetsa kreste a sa Ozokhuluma into evuma uNkulunkulu. a ka buang Kodwa masithi siyasondela siza ukuthi ba haratambela re utlwe gore ka nnete ye siyahamba nozwane. re ya tsamaya le zwane Indawo esihambayo. mo re tsamayang teng Sifika lapha kuthiwa abafundisi abeza bonke ngapha abeza ba ngabafundisi. fitlha mola ba re baruti ka pele batho ka pele Sizobusisa indlu yokugcina abazalwane ngoba lamarishwazi lawa re tlo tlhonolofatsa bafowethu. Jesus Hayi siyahamba zwane asondele. a zwana re ye Ngithi mina kuzothandaza nje masifika lapha ya. ba nagana gore tlo rapelwa ba fitlha mola Bese vele kufika ifosholo. e be se o fitlha gara Iphethe inhlabathi. mmu Kuthiwa abafundisi bonke abathatha inhlabathi. ba re baruti botlhe ba nke mobu Uzwana namhlanje Jesus. Inhlabathi. ba tseye mobu Siphathe inhlabathi. ba tseye mobu a Ufuna Jesus incwadi ba bule bible yokungcwaba. ya o boloka Kufunde ukuthi kunjani ngaso kunjani kwase amen bese kuthiwa ke uthulo thulene. ba re le rweleng Bonke abantu baphosela mina ngiphose ke inhlaba. Kanti ngiyayiphosa yonke mina. Uzangithi jab. Ngiyiphosa inhlaba ngithithi izandla. Kanti hayi kuyakhulunywa phezulu kwethuna. ba re wa bua go di mali bitla Umoya wozwana. Umoya wozwana. Basana singene izinto esingazazi ukuthi ziqhamuka. re Thina banikazi baso. tswang ka beng ba tsona Thina besithi sihamba sonke. ne re tsamaya rotlhe Jesus Niyibona lento ikhuluma abasalwane. amen Yes. Sithi siyasondela sithi siyasiza. Hawu uzwane awu sesigaxele nceke awu sisigaxele. Phakathi. ba le ka gare Awu size Nkosi thethelele baba. re itshwarele modimo Usixolele thina sithi sikhonza icebo lakho. ne re itshwarele re mo morelong wa gago amen Ziningi ke bazalwane izinto ezenzeka kanjalo kule mihlala. Ngisho namabandla la ngena khona. ke tsentse dilo tse diragalang mo mehleng ya kantse le mo diphuthegong mo le kopanelang Kokumseke nini nihambayo bazalwane. Manifika. Nibhekisise lapho. le hlodisise baena Yikho inyuku. ke yona e Ngajahi take your time. o ska potlaka iketle Hayi ngajahi. o ska potlaka Yabona nje leniyenzile bafowethu. ya e dirile maemo Sekhala lapho kumnandi kuyize spirit of liberty. o ke mo gae mo Ngelila kanyogaxela. Ngelila kanyogaxela. tsatlele tlowela Kanti nibambeka ningena ukuthi nithi tile tshwaregile le kena neyasilando lekhulunywa abazalwane le tseba e bua kwama social media mo di social media at a few moments later. tsutsana itlang malwanyana Few moments later awusazi ukuthi uzohlehla kanjani. Usubuya ngisho phambili uthi ngiyayikhetha lenkonzo. kgetha yetsebeletso Jesus Sinikezeni isikhathi. iphe nako Izinsuku zimbi. matsatsi ke a mabe Ungabusahamba ngokuthi cha umama Hadebe ngiyamazi. o ska tlhola tsamaya le gore Umakhelwane wami. tseba ke maisane wa ka Uyothola ugaxela.
o tla iphitlhela o wetse hamba ngezwe tsamaya ka lentswe ukuthi uJesu utheni o re Jesu o itseng uma sifika kule ndawo ha re fihla bakeng se hawathini uJesu ao la Jesu o itseng mo uma kukhona ukuthi awukaboni kahle cha ngisafuna ukuyinika isikhathi ngisafuna ukuphenya kahle ha ka ra utlwisisa re ke sa iphana go sa ngoba akuyona yonke into okunevesi layo eBhayibhelini sekumele kuqhubeke oqhubekayo Bantu utswele pele ngale kweBhayibheli okumoya oyingcwele haleluya ke Bible ke moya o haleluya uyomlinda njengoDaniel athi siyolinda ukukhuluma kaNkulunkulu ari Daniel re lo litapulelo ya modimo uma inkosi sisinikeza impendulo then we shall go ha morena a re file karabo re tla tsamaya Hallelujah. Jesus amen ngoba siphile ikhathi bazalwane iBhayibheli limited Bible ibunyani liyasebenza nje as a guide neza bazalwane I summarize futhi ke eyinsukwini esiphila kuzo akuzona zonke izinto ongayithola eBhayibhelini hape mo mandating a re phela bona a se tsotletse ka ifumana ka raba e ilapho ke bazalwane umoya ngcwele ocritical khona ke mo moya hallang o tsenellang teng Jesus ngoba uzothi uthi wafuna ivesi ungalitholi o re batla timana o sa ifumane uvele ube confused okugcina o botlo o funa nasi simo sephambi kwakho siemo ke se ka pela hao alikho ivesi elikhuluma ngalento a gona tema e buang ka taba sekumele sibuze ukuthi uthini umoya ngcwele tshwantse re botse moyeng o halaelang hayi bo bazalwane amen ba yena umoya ngcwele akuyekise into eyenziwa omama umncwango mo halang o tlwedise ntho e tswang ke bomamncwango uthi babuza omama umncwango ukuthi niyenza kanjani lento bathi alikho ivesi elithi singayenzi o re wa botsa ba re a ona temana e re re kodwa umoya ngcwele athi wena ungayenzi mpa moyo halang a re wena o se ka e dira kanti njengoba bayenza bamcimile yaka ba e dira ba ngoba uhamba nabo wena wazi ukuthi bamcimile go tsamaya le bona o tsebe gore ba o timile uma iliyali iBhayibheli ha Bible e ithi la ningamcimi e umoya re le setimi mowa haleluya amen ngoba yilona zwi elikwazi ukukhuluma nathi lapho lingekho ngisho libhaliwe phansi gobane ke mo lentswe le tsebang go bua le sesingena kukhuluma ukuthi lithi ivesi o ga o bua o thwa temana e kae haleluya amen siyabonga inkosi imbusisi re a leboga morena lehlono lefatshe Jesus umodimo wa Israel